继续关心国际上上新的消息，这是8月新的秘书长人选出来啊，是由荷兰的看守总理李迪来接任。因为伊唯一的对手罗马尼亚的总统尾也宣布退出，所以尾也由伊出征。伊会伫10月初1日时接8月的秘书长。因为伊的立场是坚持一定要援助乌克兰，所以嘛得到美国、英国、法国甲德国这个国家重量级的人物支持。 伫咧争取8月秘书长唯一的竞选对手罗马尼亚总统约翰尼斯宣布要退出了，荷兰的看守总理吕特决定10月初1现任秘书长史托滕伯格任期结束了，要接这个位。Nou ja, ik had er aanvankelijk niet zo naar gezocht, maar ja, weet je, met alles wat er nu in Oekraïne gebeurt en de instabiliteit in de wereld. En een aantal mensen die dachten dat ik dat misschien zou kunnen, dacht ik, ja, je kunt het ook niet zomaar terzijde schuiven. En dat is natuurlijk een ongelooflijk interessante functie. 吕特的执政联盟伫咧去年中表态了，伊提出辞呈担任看守政府，但后一届新政府组成，所以就宣布要争取8月秘书长的职务。因为对乌克兰的声援正坚定，得到美国、英国、法国、德国等重量级的人物支持。不过吕特也该发挥伊做总理14年所累积的外交手段，来说服土耳其加匈牙利这寡8月较固执的成员，而且继续加强8月本身的安全。 这马人伫咧越南访问的俄罗斯总统普京，希望伫亚太地区建立一个会当依靠的安全架构，也批评8月对亚洲的安全造成威胁。Блоковая система сколачивается в Азии. Уже НАТО туда переезжает как на постоянное место жительства. И это, конечно, создает угрозы для всех стран региона, в том числе и для Российской Федерации. Но мы на это обязаны реагировать и будем это делать. 这边俄罗斯甲越南签11项协议，包括石油、天然气、合作科学，也有教育。 但是，甲之前俄罗斯甲北韩所签的共同服务协议，明显是有差。学者分析，虽然美国甲民国对普京访问越南会担心，但是对美国甲越南的长期关系是袂有影响。公司新闻陈伟林编译。